درس دي كمنهاج المسلم فصل النيف. المادة الثانية ويندن دي مرند نيوتن فيما ينبغي في كونكوهاني ننجوني من وفاته من وفاته إلى كما يقول مكو إلى دفنه هكا سر يقول مكو. أولا الإعلان فين نقول يمبي أن وفاته وماي سودة تاك فتكو بريسيدان فتكو مينيسير فتكو بي ko kanko ko patron kuma ko kanko ni baba be ngurende mane be ngurende mo mayi ko yo humpite kari mayi on fami yustabu no yida an tolinande fenyinte wafatul muslim mayde juldo fi agribaihi e jungo battondira be makko ben ka endan e ka kautal wastigahi e jaatigi be makko be onabidi be wasalihina e laabondirabe makko be min hal baladi immurde yimbe leydi makko din don li haduru fiyo be foppu berbe tawe janazata wattingol mongol sede on faqad na'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam gomdi nelaado Allah fenyini an najashiya mayde najashi de lidna sonande yimbe be lamma mata to mande o mayno fi sahihi e der ko selli ko kama na zaidan wano nelaado fenyinirno kadi fi zaid wa ja'far wa abdullah ibn rawaha lamma shtushidu to mande be sahindinano wa inna man na'ayu ande fenyinande almanhiyu hadande an he mudum huwa dum ma kana fi shawari ko konkoni e awa andanda hore ma piji sakititidi din wawla karadiyoji wawla kalawi wala abi wabil masajid e kadambude julirde daro ka julirde ewno bi sautin murtafi'in hitutongo dum ko ella wasiyahin e sonkugol ewno fa mithlu dhalika sifati piji do man hiyun anhu ko hadadi shar'an kasariya. Saniyan tahrimun niyaha harmugol wullugol lisa wajawazu bukai e dagagol wullugol har koy gondi din yaltu ton har ko alda enan golito don dagi amma wulla son kalisa lintan harim ya harmno harmi annuho lisugol wasurahu e sonkugol alal mayite do maydo li qawli sallallahu alaihi wasallam innal mayyita andeno maydo wallahi la yu'adabu mo lettire ka gaburu makko bi buka'il hayyi sabu wullandu rubbe o qawli manniha alayhi kala lisaado wulla e hore mu fa inna hore on no yu'adabu ko lettetedo bi maniha alayhi sabu ko na wullede ko lise hore makko. wa kana sallallahu alaihi wasallam latine laado Allah ya'khudhu al-bay'ata hibe yattayno ahadi ala nisa'i jungo sonnabe alla yanuhuna wonde be wullata be lisa. Qalatu ummu atiya hino yewtido radiyallahu anha fi sahih kasellunde ka bukhari legoy wa qala sallallahu alaihi wasallam laado ma ke inni min bari'un komi wodditido min as-saligati wal haligati wash-shaqati be mana be sonnabe seki totobe ma banti totobe ma pitotobe kalidi mimmi do seedebe mimmi wa'ano nelaado Allah maki dum min komi wodditido komi pottitido mi jeyda min as-saligati immorde be do romotobe pito wal haligati e luubi totobe wash-shaqati e seki totobe mana yewo be gono yetta labi ma hayre seki to barmintino ma mboti to ka leydi amma al-bukau amma wulugol gondi yalta fala ba sabe illa alayhi li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma kun laado lamma tufiya waladu Ibrahim tumande Ibrahim mabbe fatino baabe wulli sahaba ben ene laado wullay be make he innal ayna ande no yitere taduma onde yuppay gondi ella laay dum don wal qalbu berne den kadi hazununde sunoto ella laay dum don wala na qulu koni tun en wolata illa ma yurdi rabbana siona konko weltinta jomi men wa inna menen debi firaqi kay sertugol e ma ya Ibrahim ala ma hazununa meden suniye no ella la wa baka sallallahu alaihi wasallam nelaado Allah wulluno kadi li mauti umama fi mayde umama binti ibnatihi zainabu biddo makko on zainabu mana juntani lahum makko faqila lahu ya rasulullah sallallahu baynani nelaado atabaki awullay awalam tanha anil bukaina hadi wullugol faqala be maki o min ko wulla lisama sonka ma linta mi hadi innama hiya ande ndu wullandu di gondido rahmatun ko yurmende ja'ala Allah ande Allah wadi fi qulubi ibadihi e der berde jiya makko be donc na ya taw fatorado no jodi no wulla fi bay ko gorko ina mi hutike imanu kaari on hande be makko ba be gorko mawdo be no jodi no wulla no goddi din di yalta e Allah laidum wa inna ma yarhamullah ande ko Allah yurmete min ibadihi jiya makko be aruhama ko yurmete ben kat salisan tahrimul ahdadi
e harmugol heynagol bimana joɗagol suno accita golle muɗum yooma akthara min salasati ayamin ko ɓuri balɗe tati ya harumu no harmi anta hiddal muslima nde sonnajo julɗon heynoto alegoy nde o joɗoto o yoma ala mayitin e dow laha e dow mayɗo makko akthara min salasati ayamin sona balɗe tati illa ala zawja sonara ko modi makko siko yumma makko siko ɓiɗɗo makko siko baba makko siko koto makko kala mayɗo suno ko o mari ko balɗe tati yo yalto cikko ka tere golle o golla enen e gollata e fatunde no waɗi ɓe moɓo ka galle ɗon balɗe jeɗɗi yontire lewru hiɓe jooɗi e wulla piito e romo e yurminkinagol e ndarindirgol mayɗo maayi ko nder balɗe tati muñodirte yalten gollen jokken dina kan e dewal ngal e ɗaɓɓere meɗen nde fa innaha raysi ko modi makko tahiddu o heynoto wujuban ɗon hino waɗɗi 14 lebbi 4 e balɗe 10 so tawi sonnajo on ko dimo tawi sonnajo on ko jiyaɗo bi mana ko korɗo ko lebbi 2 e balɗe 5 fi kala duwaɓe heynade lebbi 2 e balɗe 5 lebbi 4 e balɗe 10 fo joni watti hoore mum lebbi 4 e balɗe 10 awale ka Allah waɗuma ɗo wonu ɗon ɗum hollali a natata aljanna hollali ko abonɗo le kawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo la tuhiddul mar'atu sonnajo heynota ko ala mayyitin e dow mayɗo fawqa salasan ko ɓuri balɗe tati illa ala zawjin si onara ko hoore modi makko fa innaha haray kanko tuhiddu alayhi o heynoto e hoore on no 14 lebbi 4 e balɗe 10 rabi'an qada'u duyunihi yoɓugol ñamale mayɗo o wonande arronowomo ɗayama potun sendugol ko acci kon ronkama paade yuɓugol ko ñawli kon tanbaghi no hani almubadaratu hittingol be qada'i yuɓugol duyunil mayyiti ñamale mayɗo on kono enen ko mapini en ko acci kon amma ko ñawli haaju men ala in kana silatike alayhi makko duyunum ñamale ɗulle ndaare worɓe hande jogiiɓe ɓe nguriji e nder saare no waɗa taƴa tokkare hunde ala ɓe simayi ko ɓuri kon haray hino ñawli yo Allah dandu en id ko waɗi kana rasulullah kenela alah sallam yamtani himo salotono min assolati e juulugol ala sahabi dayni e dow jomiraɓe ñamale ɓe hatta ikuda daynuhu ha ñamande makko nde yoɓe ma heɓo ƴettuɗo garanti mayre waggalaɓe makki he nafsul mu'min o yi wonki gomɗinɗo mo Allah gatuni ko wengete ɗum bi daynihi sabu ñamande makko ka gaburu o ronkanatude aljanna tawali ko ka aljanna o duwayade hatta yuɗa an ha ñamande nden yoɓanemo ɓawa makko e jaka angal accugol ɓiɗɗo fewɗo ɓeyguli fewɗi famɗi dina jaɗum ko musiba jaka ñamande ko musiba enen en nanayni hiɗen wi'a ɓiɗɗo gorko nayo hulu ñamande ɓiɗɗo gorko nayo hulu keri hula ñamande he ñamande le no hulɓini kala ko wonata sabu tawata wonki maki jaka sakkete hakiron ka yaade aljanna e ele hara ko ki golliki ko moƴ haray ɗum hulɓinaki musidɓe julɓe allahumma la ɗum hino hulɓini khamisan jawabun ɗum al istirja'u ruttinnagol wa du'a e waɗugol du'a wa sabr e muññagol ɓaawo mayɗo maayi yanbaghi no hanani li ahlil mayyiti yimɓe mayɗon an yalzimu nde ɓe haɓɓodirta as-sabra e muññagol fi hadi sa'ati e on sa'i ɗum tigi ka fatunde nde waɗi ɗon bil khusus sabu kirtinale spécial li kawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo innama sabr he ande ko wiyete muññagol inda sadmatil ula ka ponson arano on waɗi ɗon na accugol ha tata ko ɓafere ala muññuri wani yukthira e nde ɗuɗɗinta min addu'a e immorde e du'agol wal istirja'u e waɗugol istirja'u rutinnagol li qawlihi sabu mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ala e ji e waɗo tusibu heɓa musibatun masibo fa yaqulu wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ya allah jirni yoɓa min fi musibati e o musiba an ɗo wakhlif li lontinanalan khayran ko ɓuri moƴƴude min ha e musiba ɗo hay ala jiyaɗo goto wowlowo ɗum illa ajarahu llahu taala so ana allah yoɓaymo fi musibati e nder musiba mo heɓi on wa akhlafa lahu o lontinanamo khayran min ha ko ɓuri ɗum moƴƴude ko yigo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko ɗum woni al istirja'u wa qawlihi ma kunna la sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu ta'ala alla dalai mali abdil mu'min ala najiya don gomdin don indi ka an jazaa'un joddi ida qabadat sitayuni mitami aligo mi yettiti safihu gido makko o min ahli dunya imurde yimbe ben ka adna ton
summa stahsabahu refti o jogitike ɗum o yondinike ɗum ka an oɗo mara joddi illa aljanna siwona aljanna. sadisan hujubu waɗɗagol noon hande kadi tahsilihi lotugol mo. si goɗɗo maayi lotagol longal waɗɗike mo kono ko wuruɓe ɓen waɗɗi lotugol mo. idha mata almuslimu si julɗo maayi sahiran aw kabiran foti ko bobum foti ko mawɗo aw jabara waɗɗike tahsiluhu lotugol mo. sawano fatater kana laatike jasadu ɓandu makko nun kamilan hino timmi aw kana ka laatike baadu yoga e muɗum fagat pet haray beretere yitade o masalan siko asidan ma ko mo kulle ñaami yo Allah dando en haray kala teral yi angal haray ngal lotete singal surre. walladi oɗo la yughassalu tawɗo lotetake ko hombo min mawtal muslimina immorde mayɓe julɓe huwa shahidul ma'araka kon yanɗo ka ɗuma ka jihadi yanɗo ka tere jihadi oɗo ko tuni o lotetake. alladi oɗo sagata yanɗo gatilan ko waraɗo ɓeydel ko fare jungo e feraɓe barminaɗo ka jihadi wa mayoy ka labtani ma ka suudu on lotete ko yanɗo ka tere jihadi oɗo ko non o surrirte fi midanil jihadi bimana ka nder tere ngere fi sabilillah ta'ala li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu ma ko nelaɗo la tughassiluhum wotan lutu ɓen ɗon fa inna kulla jurhin ande kala barame maɓɓe wondi aw kulla damin ma kala ƴiƴan ko modde maɓɓe yafuhu haray ɗum ko uroyay ɗum miskan misku yawmal qiyamati ñande dargal ko pullitoto ɗum e muɗum parfum misk. sabi an sifatu ghasilil mayiti jonno sifa no mayɗo lotirte. law ufrigal ma o sindi an ɗan yuppama tun ala jasadil mayiti e ɓandu mayɗo o wadhalika koni ɗum hatta ammal ma o handi an ɗallanna huɓutude sa'iruhu dendanangal makko kanko mayɗon lajiza dhalika haray ɗum ɗon gayni. walakin skon asifatul mustahabbatu sifa ɓuraɗo yiɗede on no warrete noon alkamilatu timmuɗo on hiya e hinomo jentoɗen no musidɓe juɗe sinafi ene kala wiyaɗo yarlota fure koyo innu min mi susata min mi ɓattotako min mi wawata min mi wowta accen ɗum. an yuda al mayyitu konde mayɗo on wallinte ala shay'in murtafi'in e hunde towunde arana lappugol mo ka jaarindi ma ka koccuje waɗa mo e bentehum e hoore dankum ma e hoore bentehum ma e hoore tabun dow. wa yatawalla hikkine ghasalahu lotugol mongol aminu salihun hara ko aden hoolaɗo tata o yiyata a yiɓeton o yalta o fillito salihun moƴƴo. li qawli sallallahu alaihi wasallam li yaghsil mawtakum kon yoyo lotu mayɓe mon ɓen almamununa hoolaɓe ɓen. fa yasiru o hama batnahu reedu mayɗon bi rifqin no newri harana hamande tiɗunde wono andirɗa sa haami reedu wuruɗo sonkata hara ko nden hamande ɗon fi honno lima asa konko tawata hino tanƴina ella no ton an yahruja nde yaltata minhu e makko min adan immorde e ella sino ton bimana wano soɓe ko nantatay ɗum. summa yaluffu refti o tara ala yadi ka jungo makko kanko lotowo khirkatan linsere hande ma waɗa ɗum buna ma goɗɗum go ma goɗɗum ma waɗa gan ka juuɗe wa yanwi on yono ghasilahu lotugol mo ngol. summa yaghsilu farjahu refti o lota farju mayɗon yeeso e bawo wama bihi e kala ko noti e makko min adan immorde tundi so tawi bordino e makko nokku go no worɗi ma no barmi ƴiƴanno e mum ma tundi o loota hala so gayni tumma yanzi'ul kharqatu refti o itta nden linsere nde o waɗi ɗon o yuwaddi'uhu o salligamo no wurɗo salligorto e sona tun o wiɓatamo o sorkindatamo wudu a salati salligino juulorte salligirte juule. tumma yaghsilu refti o loota sa'ira jasadi dendanangal ɓandu makko ndun baadi an o fuɗɗora mbi'a alahu ka hoore ɓandu makko dow ka hoore legoy ila asfali ha o hewta e ley makko ko ɗum ka kolli. yaghsilu o loota mayɗon salasan laabi tati wa illam yasulu naqa on sawni laaɓangal heɓaki hani ghasala o loota mo khamsan laabi joyi tawi hani laaɓal loota mo laabi jeɗɗi. wa yajal waɗa fil ghasalati e nder lootande ala khayrati sakkitorde nden sabunan sabunde wona ko nandita tawimo ko on sawni hari ko ɓay sabunde ɗuuɗa jon noon ɓay sabunde no woodi lootande ɗen fof waɗa e sabunde ha laaɓa. wa in kana silati almayitu mayɗo muslimatan ko julɗo sonnajo julɗo nuqidato dafairu sha'riha firte kalal morɗi sukundu makko ko o moori kon foti ko cew ko o moori foti ko tiɗiɗi sanca fop wa ghusilat hoore nden loote ha laaɓa pas. summa uida dafruha refti morɗi makko ɗin watte kono ɗon joni na morugol morko cewkol ko morugol morɗi tati pet bogoraɗi hella ɓaawo. idi ko waɗi amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah yamiri an yuf'ala nde gerdete be sha'ri ibnatihi
sukundu ɓiɗɗo makko Jawhari no maayi o yamiri yo gerde hakada wano siforɗin ɗuuli on faami. Thumma yudau refti waɗe alayhi e makko alhanutu parfum attibu ko uuri wona hawo e ko nanditata e mo. Saminan man ujiza kala ronkaɗo min gasili e lotugol mum yummama ko yottame ɗaare tawe ndu ɓanduɗo lototako haray ko yottame. Ida lam yujad si heɓaki ma on ndiyam few li gasil mayti fi ko mayɗon lotire na inde fure on koye wonɗo ha hitande ndiyam heɓiwo. Aw mata rajulun maɗum gorko maya bayna nisa'in hakkunde sonnaɓe janamɓe tun, aw imratun maɗum sonnajo maya bayna rijalin hakkunde worɓe janamɓe tun. Haray ɓeɗo tato yummima koyo ɓe tame wa kuffina ɓe waɗe kasange wa sulliya alayhi juule e hoore on tigi wa dufina o surre. Wa yaqumu tayammum tamotoɗon immo wona wonta daro tamamuye on maqamal ghusli darnde loota gonga bimana ray ɗum ɗo remplace hindal ajasi tuma fi tama fi loota gongo ronka kal junubi wano janaba masalan ida ajaza si o ronki anil ghusli fi lootagol tayammama ɗen andi ko yo tamu ka hawa salla o juula. Wa dhalika ɗum li kawli sallallahu alaihi wasallam ko sabu mako ne laaɗo ida matatil mar'atu si sonnajo mayima arijal nun de worɓe laysa ma'ahum ta wonda e maɓɓe martun sonnajo gayru asi ona on ɗon warrajulu maɗum gorko mayima anisa e wondude sonnaɓe laysa ma'ahunna hara wonda e maɓɓe rajulun gorko gayru si ona on ɗon fa innahuma haray ɓe ɗo ɗiɗo yummimani koye ɓe tame wa yudfinani ɓe wattine wa huma ɓe ɗiɗo bi manzilati e ɓeɗo ɗiɗo ɓe woni e remplaçant malla me jidil ma ommo mayɗo mo ndiyan heɓaki ko lotire. Tasi an jeena ɓunɗo tagsilu lotugol ahadi zawjayni goto e jombidirɓe ɓen ɗiɗo nde o lotata sahibahu ɗimmo makko goɗɗo si modi makko maayi kanko ɓuri handude e lotugol mo ma si tawi ko modi makko maayi kanko ɓuri handude e lotugol par ce que kanko o ñortay fof nokku alaka o gasata yiwde. Yajuzu hino dagani akhi li rajuli gorko an yughassila nde o lotta imratahu ɓeygu makko walil mar'ati wano dagorani kadi sonnaji an tughassila nde o lotta zawja modi makko. li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laado li Aisha ta ko be makani nene Aisha radiyallahu anha law mutti harama yayno adilan la ghassaltuki mi loteteno wa kaffantuki mi wade kasange wali anna ali yani kadi sayyidina Ali radiyallahu anhu ghassala Fatima ko kanko lotono nene Fatimata radiyallahu anha kama yajuzu wa dagorani lil marati sonnajo kadi an taghsila sabiya ande o lotata e paykungurun ta non paykungurun kun ibna 6 sanawati ko kun duubi jeego nattiri ley fa qalla ha ko buri joltude si timmi duubi jeddi nayo sonnajo helli fa do lotu wa amma taghsilu rajuli amma non de gorko kanyun lotata asabiyata jiwun dum don fagad kariha gomdi hino anyi dum halol ilmi jomirabe gande ben few si ona hara debbo ala few so tawi jiwun kun timmini e duubi jeddi e duubi jeego hare dum hino anya sabu sawo ko sonnajo on buri wonde ashiran sappa bundum wujubu waddagol non joni takfinihi ko dum woni wadugol mo kasange yajibu no waddi an yukaffana al muslim de juldon watte kasange ida ghussila so lotama bima yasturu konko wawata suudude sa'ida jasadi den danangal bandu makko no faqad kuffina gomdi wadano kasange Mus'ab ibn Umayr o sahabajo teddudo min shuhada Uhud jiado yanbe shahidi kagere Uhud radiyallahu anhu fi baradatin ender burdu aligoyi wanare dasirati rabbudunde tayde suddata bandu dum fo kono sede be bandu dum fo sudde kon ne laado wadi famarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laado yamir be kambe sahababe an yughattu nde be suddirta ra'sahu hore makko ne wajasado e bandu hedditindu wanare ne bayde juuta koyde yaltutude den wani yughattu ende be suddirta rijilay ko de makko den bil idkhiri ko do hudo wi'ete ko idkhiri ayna batun dum ko pudi fudaydi kaledi fadalla hada dum do tindini ala faridati e do farlegol taqtiyatihi suddugol sa'ir jasadi denda nangal bandu non ka si ona don ka kasange on hattuno don hattete don hudo go boretano ki adde al hadi ashara sappo e go istihbabu dagagol yidegol kan bayadil kafani wadegol kasange on harako bagi danejo wana zafati e laabugol makko na farilla de kono ko dum buri labede ko dum buri hande ko dum buri yidede yustabu no hida an yakuna al kafanu de kasange wonata abida
danejo nazifan laabuɗo jadidan keso kana laati gadi man foti ko kiɗɗo li qawli sallallahu alaihi wasallam ilbisu borne min thiyabikum albayadi murde cunci mon daneji ɗin hay so tawi woni heɗum wuuri fa innaha ko ɗin min khayri thiyabikum ɓuri moƴƴude cunci mon ɗin fof wa kaffinu waɗay kadi kasange fiya e majji mawtakum mayɓe mon ɓen kama yustahabu wano yiɗira an yujammara al kafanu nde kasange on kadi tarete bil uudi waɗe coɓɓuli li qawli sallallahu alaihi wasallam idha ajmartumul mayyita so tawi woni on sudda e mayɗon so tawi woni on taara e mayɗon kasange on fajumiruhu haray ɓornemo taaremo salasan laaɓe tati woni yakuna ende laatoto salasala fa'ifa e ko ɗum woni e gude tati bimana keeke tati lirajuli wonande gorko wa khamsan wona keeke joyi lilma aɗati wonande sonnajon si tawi bagi no woodi feere mum no woodi fi honɗum fagad koffina rasulullah sallam gomɗine laaɗo Allah waɗama kasange fi salasi thiyabin e nder conci tati bidin daneji sahuliyatin newiɗi ɗaatuɗi judadin kesi laysa fiha alaymaji kamisun doloke wala imamatu na metelo ilal muhrima sonara ko horminiɗo fa inna on ɗon yukaffanu ko waɗirte kasange fi ihrami ko nder conci ɗi horminori ɗin tigi ridaihi tiggare makko nde way zari e wudere makko nden fakat pet e kadi on ɗon so maayi wala yutayibu kanko waɗetake kasange o waɗetake parfum nde himo loote waɗetake kadi parfum ka kasange makko wala yuwatta rasu e kadi kanko hoore makko nde suumetake ibo qa'an ala hirami kono horminori non net si o lootama ko non kadi o ɓornirte o wattine li gawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo filladi fi o ɗo waqa ayanunoɗo min ala rahilati ka mbaɗɗateri makko dow yani yawma arafatin yande arafa mata o maayi ɗon ne laaɗo make gasiluhu lootemo nani lootiremo bima e ndiyam wasidirin e sabunde wa kaffinuhu waɗonmo kasange fi thawbay e nder ɗi conci makko ɗo ɗiɗi wanare nde o wani nde